nomkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, ya ta vuya. Of course, namuntlha ta khalo like Benny Mayengani the president. Loko yi rhunga Mr. Post. Ya ta vuya. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra the 2 January ni fika ni scroll ka account ya Benny Mayengani the president, as you can see. Loko ni fika ni scroll ni fika ni kuma ku yi fika yi tsala a post here. Hey, fika yi vona yi fika yi tsala ku hi haxiwe hi byala le ka Nkori, ma swi vona. Okay, so I pfuleni nyana hi vona la yi nga haxiwi byala, hi vona ku ndlekeni kahle ni ta play a short part. So as you have seen, Benny the president a ku haha byala le ka Nkori le. Like hinkwako ku ri ku haxiweni ka byala, as you can see swi very clear kwalano. Ya then yi fika yi tsale ku a ni n'wi byala, yona yi ri a yi ni byala, mara ku na tudakwa tun'wana twa muyimana to zonda byala. Hayi a ra yedzi manana hi leswi nga fika yi kombisa swona. So Benny the president yi lo kombisa ku a yi ni byala, mara ku na xin'wana xidakwa xa muyimana lexi zondaku byala. So there is 1% lowu a vulaka ku hi Benny the president ku i muyimana, and that's Mr. Post. Yeah, so swi vheta swi hi tlherisa ka incident leyi nga humelela Mr. Post. Mi nga ma hi tsundzuka ka Mabunda, loko yi fika yi ri raha nhwanyana wun'wana, mi swi voneni na n'wina laha yi kha yi kombisa ku a chela vanhu byala, which means it's obvious a ri ka site ra vaseketeri a khandla swi endliwaka hi crowd la, as you can see. So hi vona Benny president yi nga va na problem na swona, and loko mo hi languta kahle video leyi yi cheriweni byala, it's very clear laha, it was very clear, and a hi zangi hi va na mhaka na swona. Hi nge vuli ku a mbali swo durha ngopfu, ku nona i mbali swo durha, i mbale bokati from up to toes ne. Yeah, the whole body na ntangu leyi I think bokati, as you can see. So you rhunga Mr. Post la yi n'wi kombisa ku leswi nga swi endla hi ndlela yin'wana ku hi side ra yona a swi basangi, a swi na professional ku ya leyi cheriwe na yona hi byala. And i tindhawu ta vona phela, guys, you need to understand ku ndhawu leya so hi yona ndhawu ya ti-artist, so ku na hayo chance yo nga tlhicheriwa na hi byala mani kuma from the crowd, hi swo sweswo. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Ya movha wa ngwenya va tshinya vantshwa wanyuwani hi lowuwani, a hi xaveni timovha wa ka hina, hi nga tshiki ku xava timovha mi kota ku phanda. Njhini hi leyiwani, i movha wa nyuwani lowuwani, hi loyi n'wini wa movha. Timovha ti chipe ngopfu ka hina 6,000. No, I'm kensisa Mr. Siyawasa. I know Mitirheni na un'wana hi lowa tin'wana Yin'wana leti mara lowu va ri hi lowu wa nyuwani lowu wa nyuwani lowu teki a wu na 5 days u ri la kaya. va ri ene model wa sweswi. Yeah, model wa sweswi. Number plate yakwe yi ri T amakumu. Yi petseka ngopfu tumba.